기도하겠습니다. залбирая. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун бөгөөд өршөөнгөө бурхан минь ээ, таны хайр болон нэгүсэл талархаж байна. 저희들에게 이렇게 하나님의 말씀을 배울 수 있는 시간과 여건을 허락해 주신 것을 다시 한번 감사드립니다. Бид хэрэг бурхан таны үгээс суралцах юм боломжийг завшааныг өгсөнд талархаж байна. 이 말씀이 저희들에게 생명과 능력이 되게 해 주시옵소서. Таны үг бидэнд ам бөгөөд хүч болох болтугай. 또 이 시간에 또 부족한 점을 붙들어 주시고 또 통역하는 우리 통과 사모님 하나님 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Энэ цагт таны үгийг дамжуулж байгаа миний дээр эсвэл доороо зарцаахаа дээр болон очилж байгаа тунгагийн дээр хамт иж өгөөрэй. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. 네. 네. 오늘 이사야 33장 말씀 보도록 하겠습니다. За өнөөдөр болохоор Исая 33 доор болж байсан. 네. Зөвлөнө. 네. 이사야 33장 Исая 33 доор бүлэг 1절 말씀부터 보겠습니다. 1-р ишлээс эхлээд харъя. 1절에 화 있을 것이다. 파괴당한 일이 없으면서도 파괴하며 배반당한 일이 없으면서도 배반하는 자야. 네가 파괴하는 것을 그치면 네가 파멸당하게 되며 네가 배반하는 일을 그치면 그들이 너를 배반할 것이다. 말씀하셨어요. За 1-р ишлэлдэр сүйтгэг дээгүү атлаа сүйтгэдэг, дээрэмдүүлээгүй атлаа дээрэмддэг хүмүүс хөөрхий. Бусдыг сүйтгэхээ болгоход чинь та нарыг өөрсдийг чинь сүйтгэнэ. Бусдыг дээрэмдэхээ зогсооход чинь та нарыг өөрсдийг чинь дээрэмднэ. 이 파괴하는 자, 배반하는 사람은 아시리아를 말합니다. Энэ сүйтгэгч, дээрэмдэгч гэж байгаа болохоор Ассирыг хэлж байгаа. 유다가 아시리아를 파괴한 적도 없고 배반한 적도 없는데 아시리아가 유다를 파괴한다는 거예요. 배반한다는 거예요. За Юда болохоор ерөөсөө Ассирыг сүйтгэж байгаагүй, дээрэмдэж байгаагүй атал Ассир болохоор Юдаг сүйтгэдэг, дээрэмддэг байсан. 네. 아시리아는 마치 도와줄 것처럼 평화롭게 지낼 것처럼 그렇게 접근해요. Ассир болохоор яг л амар тайвныг тогтоох гэж байгаа юм шиг, туслах гэж байгаа юм шиг тийм дүр үзүүлдэг байсан. 근데 결국은 쳐들어와서 파괴시키고 모든 걸 빼앗아 가는 거죠. Гэвч эцэст яадгүй гэхээр тэд довтолж сүйтгэж хамаг ямиг нь дээрэмдэж чаддаг байсан. 2절에 여호와시여 우리에게 은혜를 베푸소서 우리가 주님을 기다립니다. 아침마다 우리의 팔이 되어주시고 환난 때 우리의 구원이 되소서 말했습니다. 2-р эшлэлдэр аяа эзэн биднийг нэгүүлсэж бид таныг хүлээн өглөө бүр та хүч маань болж зовлон шаналнгийн цагт аврал минь байгаач. 하나님을 기다리는 사람 하나 Намжидэгч намжламагч та хоёр хамт байгаа юу? За микрофон хаач. 하나님을 기다리는 사람은 반드시 하나님의 도움을 받게 되어 있어요. Бурхныг хүсэн хүлээдэг хүмүүс бол Бурхны тусламжийг зайлшгүй авдаг.
저희는 다 하나님 의지하는 사람들이잖아요. Бид нар бүгдээрээ бурханд найдаж түшгэлдэг хүмүүс тийм үү? 하나님을 진정으로 발견한 사람, 하나님이 어떤 분이신지 깨달은 사람은 하나님을 의지하게 돼 있어요. Тэгээ бурхныг яг жинхнээсээ олж харсан бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг олж мэдсэн хүмүүс бол бурханд одоо чин сэтгэлээсээ найдаж түшгэлдэг. 하나님께서 이 세상 나라를 다 다스리시잖아요. Бурхан энэ дэлхийн бүх улс орнуудыг захирдаг тийм үү? 통치자를 세우시는 분이 하나님이세요. Захирагчийг томилдог нь ч гэсэн бурхан байдаг. 또 그 통치자를 땅에 떨어뜨리시는 분도 하나님이시죠. Бас тэр захирагчийг газарт унгаах нь ч гэсэн бурханы хүсэл байдаг. 나라가 잘 되게 해주시는 분도 하나님이시고 나라가 망하게 하시는 분도 하나님이십니다. Улс орон сайн сайхан өсөж дэвжих ч гэсэн бурханы мэдэлтэйдэг бас уруудан дороодож мөхөд сүрхэн ч гэсэн бурханы мэдэлтэйдэг. 그런데 조금 이제 우리의 이 시야를 넓혀서 예, 우린 이 지구적으로 지구만 생각하잖아요. Бид нэр болохоор энэ зөвхөн энэ дэлхийг л бодоод байдаг тийм үү? 근데 사실은 하나님께서 이 온 우주 만물을 다 하나님이 창조하신 분이시잖아요. Гэтэл бурхан бол энэ бүхэл дэлхийн ертөнц огторгуу бүгдийг нь бүтээсэн бүтээгч үү дээ. 여러분 저 태양을 우리 생각해 보십시오. За нарыг бүгдээрээ бодоод үзье. 태양이 얼마나 뜨겁습니까? Нар ямар халуун байдаг гэлээ. 태양은 한 몇 도나 되는가요, 온도가? Нарны халуун температур ер нь хэд байдаг юм болоо? 한 5,000도 돼요. 5,000도에서 5,500도. 5500 орчим градус байдаг. 근데 저 태양에 뭐 기름 떼는 보일러 같은 거 있나요? Гэхдээ наран дээр одоо юу гэдэг тэр нарыг халааж байдаг бойлор ч юм уу тийм халаагур байдаг юм уу? 연탄 떼나요? 태양 연탄 떼나요? Эсвэл наран дээр одоо нүүрс түлдэг юм болов? 하나님이 태양을 만드신 이후로 계속 지금 타고 있는 거 아니에요? Тэг бурхан тэр нарыг бүтээснээс хойш одоо хүртэл тэр алсаар л байна. Халсаар л байна. 연기도 안 나요. Тэндээс уурч гардаггүй. 산소도 필요 없어요. 산소 없어도 계속 타고 있어요. За тэгээд тэнд хүчил төрөгч байхгүйсэн ч гэсэн алсаар л байдаг. 우리 지구는 아주 작은 별입니다. Харин манай дэлхийн бөмбөрцөг бол маш жижиг. 거기에 90억 명이 살고 있어요. За энэ дэлхийн бөмбөрцөг дээр тэгээд 9 тэрбум хүн амьдарч байна. 근데 그 중에 하나님께서 자신의 택한 백성들을 두신 거예요. Тэр дунд 9 тэрбум хүмүүсийн дунд бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг бас байлгадаг. 하나님은 두려우신 분이십니다. Бурхан бол аимшигтай. 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 분이 하나님이세요.
Бидэнд нэгүслийг буулгаж өгдөг нь бол бурхан юм аа. 아침마다 우리의 팔이 되어 주시옵소서 기도했어요. Өглөө бүр та хүч маань болж болооч гэж залбирсан байна энд. 우리가 견고하게 설 수 있도록 지켜주시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. Биднийг бат бөхөөр хамгаалж байдаг нь ч гэсэн бидний бурхан юм. 또 환난 때 우리의 구원이 되소서 기도했습니다. Бас зовлон шаналнгийн цагт та аврал минь байгаач гэж залбирсан. 반드시 우리의 구원이 되어 주실 것을 믿습니다. 라는 확신이에요. 이것은 하나님께 대한 확신을 말하는 겁니다. За энэ нь болохоор зүгээр нэг энгийн залбирал биш харин зовлон шаналнгийн цагт бурхан гарцаагүй бид нарыг аврах болно. Тэр бидний аврал болно гэсэн бат итгэлийг тунхаглаж байгаа юм аа. 이 문학적으로 이 반어법적인 표현인데 확실히 분명히 저희를 구원해 주실 것을 믿습니다. 이런 의미를 가진 문장입니다. Утга зохиолын хувьд бол энэ энэ нөгөө эсрэгээр нь өгүүлэх аргыг хэрэгжилж байгаа. Энд болохоор та зовлон шаналнгийн цагт аврал минь байгаа ч гэж одоо бурхан одоо аврал нь биш тэгээд аврал минь байгаа ч бидний аврал болж өгөөч гэж гуйж байгаа юм шиг боловч энэ нь яг жинхэнэ утга нь бол яг эсэргээрээ та бол зовлон шаналнгийн цагт бидний аврал юм аа. Та биднийг аврах болно гэсэн бат итгэлтэйгээр хэлж байгаа. Бат итгэлээ өчөж байгаа хэрэг юм аа. 3절에 우렁찬 소리에 백성들이 도망하며 주께서 일어나실 때 민족들이 흩어집니다. 말씀하셨어요. За 3 дугаар эшлэлээр аянгийн дунаар хүмүүс зүхтэж таныг босгоход үндэснүүд бутарнаа гэсэн байна. 우렁찬 소리는 하나님의 진노의 소리, 심판의 소리를 말합니다. За аянгийн дуу гэдэг нь болохоор хүмүүсийн биш бурхны тэр уур хилэнгийн дууг хэлж байгаа юм. 하나님께서 일어나실 때가 있어요. Тэгээ бурхан босож ирэх цаг байдаг. 하나님께서 사람처럼 뭐 앉았다가 일어나신다. 그러지는 않으시지만 이제 그렇게 이제 표현을 한 거예요. Гэхдээ энэ бурхан босч ирдэг гэдэг нь болохоор хүмүүсийнхээр одоо ойлгож болохгүй хүмүүс шиг одоо сууж байснаа босоод ирэх юм шиг тийм одоо ойлголт биш. 하나님께서 일하시는 행동하시기 위해서 행동하신다는 거죠. Тэгээ бурхан босч ирнэ гэдэг нь болохоор бурхан ажиллаж эхэлнэ. Ямар үйлдэл хийж эхэлнэ гэсэн утгатай. 여기 민족들, 민족들은 아시리아 군대가 그 소집한 사람들을 다 말합니다. За энд үндэснүүд гэсэн байна тийм ээ. Энэ үндэснүүд гэдэг нь болохоор Ассирчүүдийн цуглуулсан бүх үндэснүүдийг хэлж байгаа. 아시리아는 많은 나라들, 민족들을 다 식민지로 만들었어요. Ассир маш олон улс үндэснүүдийг өөрийн колони болгосон. 그 전쟁을 할 때 그 식민지 백성들까지 다 소집령을 내려서 다 소집하는 겁니다. Тэгээд тэр дайн ассирчууд ямар нэгэн улс оронтой дайдахдаа тэр колони улсуудынхаа ард түмнээс цэвэрт татдаг. Тэгээд бүгдийг нь оролцуулдаг тэр дайнд хүчээр оролцуулдаг байсан. 하나님이 일어서시면 그 사람
전쟁하러 나온 모든 아시리아 병사들이 흩어진다는 거예요. За тэгээд бурхан босоод ирэх юм бол тэр ассирчүүдийн цуглуулсан олон үндэстний дээр цэрэг арми нь бутрах болно гэсэн үг. 전쟁은 무기가 좋다고 이기는 게 아닙니다. За дайн дажин гэдэг бол зэр зэвсэг сайтай байлаа гэж ялцчихдаг юм биш ээ. 또 군대, 병사들이 많다고 이기는 것도 아닙니다. Бас цэргийн тоо олон байлаа гэж ялцчихдаг юм биш. 여러분 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁하고 있잖아요. Одоо Орос, Украин хоёр дайтаж байгаа тийм ээ. 3일이면 이긴다 그랬습니다. 3 өдрийн дотор ялцчихнаа гэж ярьж ирсэн. 일주일이면 우리가 다 모든 것을 끝낼 수 있다고 말했습니다. 7 хоногийн дотор энэ дайныг дуусгуулж чаднаа гэж ярьж ирсэн. 근데 지금 어떻게 됐습니까? Гэтэл одоо яасан бэлээ? 3년이 지났습니다. 3 жил болчиход байна. 하나님께서 전쟁을 주관하세요. Бурхан дайн дажныг удирдах байдаг юм аа. 아시리아가 전쟁하러 나오지만 하나님께서 그 아시리아를 그 전쟁으로 인해서 망하게 하시는 겁니다. Ассир хэдийгээр дайтгаар давталж ирэх боловч Бурхан тэр Ассирыг тарааж бутаргаж сүрүүлэх болно. 4절에 보니까 메뚜기가 모이는 것처럼 사람이 네 전리품을 모을 것이며 메뚜기 떼가 뛰어오르는 것처럼 그들이 그 위로 뛰어오를 것이다 그러셨습니다. Та нар олзыг царцаа шиг цуглуулна, тэр олзон дээр дэвхрэг шиг овооролтно гэж дүрдэршлэр хэлсэн байна. 메뚜기 떼. 저희 나라는 한국에는 메뚜기 떼를 보기가 쉽지 않아요. 그런 일이 별로 없습니다. Солонгост бол зарцаа сүрэг ч юм уу зарцааны нүүдэл гэж бараг байхгүй. 몽골을 가끔 메뚜기 떼 오는가요? 가끔? 네, 가끔 있었어요. 어, 한 9, 제 기억으로는 2002년쯤인가? 어, 1년에 한 번 있었어요. 그래서 Монголд ч гэсэн Монголд зарцаа сүрэг зарцааны нүүдэл байдгүй гэсэн. Миний санаж байгаагаар бол 2001 илүү 2002 оны үед зарцааны нүүдэл болоод өнгөрсөн шиг санагдаж байна. 아시리아의 대적들이 메뚜기처럼 온다는 거예요. Тэгээд тэр Ассирийн цэргүүд болохоор яг л тэр зарцааны нүүдэл шиг олуулаа хурж ирнэ. 그 아시리아에 있는 걸 다 전리품으로 가져간다는 거예요. 빼앗아 간다는 겁니다. 잠시만요. 그 앞에 문장이 아시리안들이 메뚜기처럼 아니, 대적처럼 아시리아의 대적들, 원수들이 아, 아시리아에 들어와 가지고 음, 아시리아에 있는 모든 물건들을 전리품으로 가져간다는 거예요. за түрүүний өгүүлбэр буруу болсон байна. Ассирчууд биш, Ассирийн дайснууд. Ассирийн дайснууд яг царцааны нүүдэл шиг хуйлран ирэх болно. Тэгээд тэд нар Ассирийн олзыг царцааны шиг цуглуулнаа. Тэгээд Ассирийн олзон дээр дэвхрэг шиг оворлох болно гэсэн. Ассирийн дайснууд нь. 메뚜기 떼처럼 몰려와 가지고 아시리아에 있는 그 아름다운 물건들, 좋은 물건들 다 빼앗아 간다는 겁니다.
Ассирийн дайснууд Ассир руу довтолж яг л царцааны нүүдэл шиг сүрэг царцаа шиг тэгж хурж ирж Ассирийн тэр хамаг сайн сайхан бүхнийг нь олзолж авч явах болно. 아시리아가 세계를 지배했어요. Ассир нэгэн цагт дэлхийг захирч байсан. 누구도 아시리아를 대적하거나 뭐 아시리아의 뭐 우리 아시리아 반대 이렇게 할 수 없었어요. Хинч Ассиртай тэрсэлдэж зүрхэлдэггүй, хинч би Ассирыг эсэргүүцэж байна гэж хэлж зүрхэлдэггүй байсан. 그런데 5절에 보니까 여호와는 존귀하심으로 높은 곳에 계시며 공평과 정의로 시온을 채우실 것이다. 그러셨습니다. Цааш нь 5 дугаар ишлэл. Эзэн өндөрт орших хүчээр өргөмжлөгднө. Тэр Сионыг шудраг ёс үнэн зөвөөр бэлхаана гэсэн байна. 하나님은 존귀하신 분이세요. Эзэн бол үнэхээр эрхэм хүндэт нэг эзэн юм аа. 항상 높은 곳에 계신 분이세요. Үргэлж өндөрт байдаг нэг юм аа. 하나님의 영광을 침범하게 되면 어떻게 될까요? Хэрэг бурхны тэр сүр жавхлан яруу алдарт халтах юм бол юу болох вэ? 하나님께서 용서하지 않으세요. Бурхан өршөөхгүй. 그리고 하나님은 공평과 정의로 다스리세요. Бас бурхан шудраг ёс ба үнэн зөвөөр захирдаг. 네. 공평은 뭔가요? Шудраг ёс гэж юу юм бэ? 어디에 이렇게 치우치지 않으세요. Аль нэг тал руу нь ерөөсө тууширдаггүй. 너는 내가 사랑하니까 내가 너 좀 봐줄게. 너는 내가 미워하니까 너는 내가 봐주지 않는다. 그렇게 치우치시는 분이 아니세요. Хин нэг нь болохоор би чамд хайртай амиж чинь чамайг харж үзье гэд нөгөө хин нэгэнд нь хандаад би чамд дургу амиж чинь чамайг харж үзэхгүй гэх мэтчлэн ерөөсөө тэгэж шудраг бишээр шүүдэггүй аль нэг талд нь ордоггүй нэг тал руу туйширдаггүй. 정의는 뭔가요? За тэг үнэн зөв гэдэг нь юу? 정의는 하나님 말씀이에요. 하나님 말씀. Тэг үнэн зөв гэдэг бол ерөөсөө бурхны үг. 우리는 보통 정의라 그러면 자기의 주관적인 어떤 주관적인 결정, 주관적인 생각을 생각하잖아요. Шудраг үнэн зөв гэхээр бид нэр өөрсдийнхөө одоо бодол санааг зөв гэж боддог. 하나님은 하나님 말씀대로 행하시는 분이세요. 또 심판하시는 분이세요. Харин бурхан бол яг өөрийнхөө үгээр захирдаг бас өөрийнхөө үгээр шүүдэг бурхан байгаа. 시온은 예루살렘을 가르치죠. Сион гэдэг нь болохоор Иерусалимыг хэлж байгаа. 하나님께서 공평과 정의로 아시리아를 심판하시고 예루살렘을 구원하실 것을 말씀하시는 겁니다. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан шудраг ёс ба үнэн зөвөөр Ассирыг шүүж Сионыг захирнаа гэсэн утгатай. 예레미야 23장 24절에 보시면 Иремья 23-ийн 24 дээр ишлэгийг харвал 하나님은 천지에 충만하신 분이시라고 말씀하셨죠.
Бурхан бол Тэнгэрийг дүүргэгч, Тэнгэр газрыг дүүргэгч юм аа гэж хэлсэн байгаа. 한번 좀 읽어주시겠어요? 23장 24절. За Иремья 23:24-ыг уншия. Надад харагдахгүй байхаар хүн даалт газруудад нуугдаж чадах уу гэж эзэн тунхаглаж байна. Би тэнгэр сийгээд газрыг дүүргэдэг босуу гэж эзэн тунхаглаж байна. Амен. 네, 사람이 은밀한 곳에 숨는다고 해서 하나님이 모르시겠냐 말씀하셨어요. Хүн даалт газар нуугдлаа гэд бурхан мэдэхгүй байх гэж үү гэсэн байна. 내가 하늘과 땅에 충만하지 않느냐 말씀하셨습니다. Би тэнгэрс хийгээд газрыг дүүргэдэг босуу гэж эзэн тунхаглажээ. 그러면 저 달나라에 가면은 숨을 수 있을까요? Тэгвэл бид нэр одон дээр яваад очих юм бол бурхнаас нуугдаж чадах уу? 숨- 우주 Нуугдаж чадахгүй. 저 우주 끝에 가도 숨을 수 없어요. Бүр тэр сансрын хязгаарт очисон ч гэсэн бид нэр бурхнаас нуугдаж чадахгүй. 죄가 없는 곳이 있나요? Жвэ. 네, 죄. Аа, 죄 гим нүгэл байхгүй газар гэж бий болов. 사람이 있는 곳엔 다 죄가 있어요. Хүн байгаа газарт гим нүгэл байж л байдаг. 우리 한국 사람들은 몽골에 대해서 아주 그 좋은 그 감정을 가지고 있습니다. Тэгээ солонгосчууд болохоор Монголын талаар маш таатай сайхан сэтгэлдтэй байдаг. 푸른 초원이 참 넓게 퍼져 있고 Өргөн 예, удам тал нутагтай. 예쁜 게르가 예쁜 게르에서 연기가 모락모락 피어나고 Тэг хөөрхөн цамцгор гэрүүдээс утаас унаглаад 근데 실제로 가보면 어떨까요? яг яваад очиод үзэхээр ямар байх вэ? 그 낭만적이고 아름다울까요? Үнэхээр тэдний төсөөлж байсан шиг тийм романтик сайхан үзэсгэлэнтэй байж чадах болов. 그게 음, 얼마나 많은 수고가 있고 얼마나 많은 희생이 거기 있습니까? Тэгээ Монголд яваад очихоор ямар их одоо зоовч зүдэрдэг гэлээ дээ. Бас хэцүү байдаг үлээ. 저는 이렇게 초원에 게르가 있는 사진이나 이렇게 그림을 보면 이렇게 마음이 짠합니다. 네. Би Монголын тэр тал нутагт байгаа гэр ингээд байгаа тийм зургийг харахаараа сэтгэл их одоо өмөлцдөг. 거기에 많은 수고가 있고 또 얼마나 많은 희생이 거기에 있는가. 네, 그런 생각을 많이 하게 됩니다. Тэгээ энэ сайхан дүр зургийн цаана энэ малчин ард тийм ээ яг жиг Монгол хүмүүсийн амьдралд ямар их нөр их хөдөлмөр зүтгэл бас зовлон бэрхшээл байдаг үлээ гэдгийг бодохоор сэтгэл уураад өмөлцөд идэх юм аа. 거기도 다 죄가 있습니다. Тэнд ч гэсэн бас гэм нүгэл байж л байдаг. 미움이 있고 분노가 있고 Энд ч гэсэн үзэн ядалт байдаг, уур хилэн байдаг, 다툼이 있고 хэрүүл тэмцэл байдаг, 원망 불평이 있고 гомдлох, гонгинох явдал бас байдаг. 죄 없는 것이 없어요. Ерөөсөө гэм нүгэл байхгүй газар гэж байдаггүй. 하나님은 다 알고 계시는 거죠. Тэгээ бурхан бүгдийг нь мэдж байдаг аа. 누구도
피할 수 없습니다. Бурханаас хинч зайлж нугдаж чадахгүй. 6절에 하나님은 공평과 정의로 다스리신다. 우리가 기억해야 되겠습니다. Яг түрүүн уншсан 6 дугаар ишлэлдэр Бурхан юу шудраг ёс ба зөв үнэн зөвөр захирдгаа гэдгийг үргэлж санаж явах хэрэгтэй. 6절에 그 내 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이다. 여호와를 경외함이 시온의 보물이다. 그랬습니다. 6 дугаар ишлэлдэр тэр чиний цаг хугацааны бат суурь бөгөөд мэрэгэн ухаан мэдлэг ба авралын баялаг мөн эзнээс эмээхүйн Сионы эрдэнийн сан билээ гэсэн байна. 내 시대는 언제를 가리킬까요? Чиний цаг хугацаа гэдэг нь хизээг хэлж байгаа юм болоо. 역사적으로는 히스기야 왕 때를 가리킵니다. 히스기야 왕 시대. Юу түүхийн хувьд болохоор Хизкия хааны үеийг хэлж байгаа. 영적으로는 신약 시대를 가르쳐요. Сүнслэг талаасаа бол шин гэрээний үеийг хэлж байгаа. 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 복음을 전하시는 시대. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж сайн мэдээг тунхаглах тэр цаг үеийг хэлж байгаа. 성경에 예언한 모든 말씀이 완성되는 시대를 말해요. Библиэд иш үзүүлсэн бүхий л үг биелэгдэх тэр үеийг хэлж байгаа юм аа. 그래서 하나님의 말씀이 다 이루어진 거 아닙니까? Тэгээд Бурхны үг бүгд биелэгддэг тийм ээ. 성경에 예언한 말씀이 다 이루어졌어요. Библиэлд иш үзүүлсэн бүх үгүүд биелэгдсэн. 그래서 성경 말씀은 동시에 예언서잖아요. 예언서. Тэгэхээр Библийн үг бол нэг ёсондоо иш үзүүлэлгийн ном юм. Иш үзүүлэлгийн үгс юм. 여러분, 성경 말씀을 구약과 신약을 따로 이렇게 구분하시면 안 돼요. Тэгээ та нар Библийн үгийг бол хуучин гэрээ, шин гэрээ гэж тус тусд нь авч үзэж өрөөсө болохгүй. 바이갈 씨, 뭐 하세요? Байгаль юу хийгээд байгаа юм бэ гэж байна. 어? Байгалийн юу хийгээд байгаа юм бэ? Байгалийн юу хийгээд байгаа юм бэ? Байгалийн хичээлдээ анхаараач ээ. Юу хийгээд байгаа юм бэ? 수업 잘 들으세요. Хичээлээ сайн сонсооч ээ. 하나님께서 성경에 예언한 말씀들을 다 이루어 주셨습니다. Бурхан Библиэлд иш үзүүлэгдсэн бүх үгийг биелүүлсэн. 율법과 복음은 하나에 따로따로 떨어져 있는 게 아닙니다. Хууль ба сайн мэдээ гэдэг хоёр зүйл тус тусдаа ангид байдаг зүйлс биш ээ. 동전의 양면과 같아요. Ерөөсөө л зоосны хоёр тал гэсэн үг. 이쪽 편에서 보면은 율법이고 반대편에서 보면은 복음이에요. Нэг талаас нь харахад болохоор хууль, нөгөө талаас нь харах юм бол сайн мэдээ байдаг. 무슨 말이냐면
율법과 복음은 하나라는 거죠. 하나예요. Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээ а дэс- юу хууль хоёр бол ерөөсөө нэг гэсэн үг гээ. 그 세대주의가 있어요. 세대주의. За цаг үеийн үзэл санаа гэж байдаг. 성경을 이렇게 무슨 세대로 이렇게 나누는 거예요. Тэгээ энэ нь болохоор Библиэтэй холбоотой Библийг одоо тийм үе ийм үе гэдэг ингээд үржилж хуваасан инглийг хэлж байгаа. 뭐 아브라함부터 야곱 때까지는 뭐 족장 시대다. Жишээлбэл одоо Авраамаас ахуулаад Яаковыг хүртэл болохоор овгийн ахлагчдын үе гэдэг ч юм уу. 또 어디 모세로부터 어디까지는 뭐 율법 시대다. Бас Мосегоос ахуулаад одоо тодорхой хизээ хүртэлч гэдгийг хуулийн үе гэж нэрлээл. 뭐 신약 시대는 은혜 시대다. За тэгээд шинэ гэрээний үеийг болохоор нэгүслийн үе гэж 그런 거, нэрлэх жишээтэй. 그런 거 들어보셨습니까? Тэгээ ийм үечлэлийг та нар сонсч байсан. 미국의 침례교 쪽에서 주장하는 그런 주장이에요. Энэ болохоор Америкийн Баптист урсгалаас анх гаргаж ирсэн дэвшүүлсэн онол байгаа. 이제 세대주의라고 말합니다. Тэгээ үүнийг болохоор одоо үечлэлийн үзэл санаа гэж хэлдэг. 그런 게 Үечлэлийн 있구나. онол гэдэг. 그런 게 있구나 하고 그걸 이렇게 받아들이시면 안 됩니다. Ийм онол байдгийн байна гэж шууд л хүлээгээд авчиж болохгүй. 성경은 창세기 1장 1절부터 요한계시록 마지막 끝까지 전체가 다 은혜 시대예요. Библийг аваад үзэх юм бол Эхлэл номын 1-р ишлэлээс ахуулаад Илчлэл номын хамгийн сүүлчийн ишлэл хүртэл бүгдээрээ ерөөсөө тэр чигтээ нэгүслийн цаг үе юм аа. 에덴 동산도 에덴 동산 하나님의 은혜 시대 아닙니까? Жишээлбэл одоо Эден цэцэрлэг ба Эден цэцэрлэгч гэсэн бурхны нэгүслийн цаг үе байгаагүй гэж үү? 모세를 따라서 광야길을 걸어가는 이스라엘 백성들 거기 은혜 시대잖아요. Тэгээ Мосег дагаад тэр улаан тэнгисийг гатлаад тэр тал юу цөлөөр явж исэн тэр үеч гэсэн нэгүслийн цаг үе байсан мэт. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 하나님이 함께 해주셨잖아요. Шөнө нь юу галан багнаар өдөр нь үүлэн багнаар удирдах явсан тэр цаг үе ч гэсэн бурхны нэгүслийн цаг үе байгаагүй гэж юу? 그 세대주의 영향이 아마 몽골에도 들어갔을 거예요. Тэр үрчилж хуваадаг цаг үеэр үрчилж хуваадаг тэр үзэл онол Монголд ч гэсэн бас очсон байгаа хаа. 몽골에 있는 신학교에서 그런 거 가르치는 교수들이 있을 겁니다. Монголд байгаа теологийн сургууль, библийн сургуулиудад энэ талаар заадаг багш нар бас байгаа. 미국이나 어디 다른데 유학 가서 배우고 오면은 다 옳다, 다 참이다 그렇게 생각하시면 안 됩니다. За тэгээд Америкт ч юм уу хаач юм библийн сургуульд сураад очиод зааж байгаа болгоныг нь бид нэр зөв гэж хүлээж авч болохгүй. 여러분들도 벌써 성경을 좀 배우셨잖아요. Та нар ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд Библийг сурсан байгаа шүү дээ. 벌써 말씀을 탁 들으면 벌써 느낌이 오실 거예요. За тэгээд хэн нэгний одоо ярьж байгааг сонсох юм бол шууд л та нарт бас ямар нэг зүйл мэдрэгдэх баха. 뭐 좀 이상한데 왜 성경을 저렇게
가르치지 딱 들으면 알 거예요. Энэ чи ямар сони юм бэ? Яагаад Библийг ингэж зааж байгаа юм болоо гэх тийм бодол төрөх бах. 저는 그것을 그 영적인 더듬이, 그 곤충들이 이렇게 더듬이 있잖아요. 영적인 더듬이라고 저는 생각해요. Тэгээд энийг болохоор 뭐, 더듬이? 음, 곤충들이 이렇게 머리 위에 이렇게 두 개 달려가지고 이렇게 어, 아, 이렇게 뭔가를 더듬으면서 예, 이렇게 예, 알아가는 예, 뭐. 그 더듬이라 그래요. 예, 아, 그 энийг болохоор би нөгөө сүнсний тэмдрүүл гэж боддог. Нөгөө хорхоо шавж нөгөө шоргоолж гэх мэт амьтад чинь юм хоёр юу салаа нэг юм тэмдрүүлтэй идэг штэ толгой дээрээ. Тэгээ тэрүүгээрээ юмыг тэмдэрч ингэж мэддэг. Яг тэрнтэй адилхан тийм сүнслэг тэмдрүүл гэж би боддгоо. 그 사람이 말하는 것을 가만히 들어보면 알아요. Одоо хэн нэгэн хүний ярьж байгааг ингээл анхааралтай сонсоод үзэх юм бол яг тийм мэдрэмж ирдэг. 설교 말씀을 가만히 들어보면 벌써 알 수 있는 그런 분별력이 우리 속에 있습니다. Тэгээ хэн нэгний одоо зааж байгаа, номлож байгааг нь сонсох юм бол тодорхой хэмжээнд бас ингээд сүнсний хувьд ялгах үнэн зөвийг нь ялгаж шүүх, тунгаах тийм чадвар бидэнд байдаг. 그런 분별력이 여러분들 속에 여러분들도 모르게 만들어지고 있는 거예요. Тэгэхээр та нарын дотор та нарын ч одоо анзаараагүй байхад тийм сүнсний одоо ялгах чадвар та нарын дотор бүрэлдэж бий болж байгаа. 내 시대에 평안함이 있을 것이다 그러셨어요. За тэгээд энд 6 дугаар эшлэлдэр тэр чиний цаг хугацааны бат суурь болно гэсэн байна. 역사적으로는 히스기야 왕이 다스리는 시대를 말한다. Тэр чиний цаг үе гэдэг нь болохоор түүхийн хувьд бол Хизкия хааны захирч байсан, хаанчилж байсан цаг үеийг хэлж байгаа. 영적으로는 예수 그리스도께서 오셔서 복음을 전해주시고 모든 예언을 완성하시는 신약 시대를 가르친다. Харин сүнсний хувьд болохоор Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж бүхэл тэр одоо сайн мэдээний үгсийг дэлгэрүүлэх, зааж номлох тэр шинэ гэрээний цаг үеийг хэлж байгаамаа. 우원과 지혜와 지식이 풍성해질 거다 말씀하셨습니다. Мэргэн ухаан, мэдлэг ба авралын баялаг мөн гэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор мэргэн ухаан, мэдлэг, аврал болон аврал тэгээ баялаг болох болно. Элбэг баялаг болно гэсэн үг. 복음의 시대죠. Өөрөлдвөл сайн мэдээний цаг үе гэсэн үг. 여호와를 경외함이 시온의 보물이다 그랬습니다. За тэгээд эзнес эмээхүүн Сионы эрдний сан билээ гэсэн. 사람들은 보물을 좋아하죠. За хүмүүс эрдэнэст дуртай байдаг тийм ээ. 우리 보물 다 좋아하지 않습니까, 여러분? Бид нар бүгдээрээ эрдэнэст дурггүй гэж үү? 그런데 여호와를 경외하는 것이 가장 큰 보물이라는 거예요. Гэтэл тэр эрдэнсийн дундаас эзнес эмээхүүн хамгийн агуу эрдэнэ юм гэж хэлсэн байна. 그게 왜 보물입니까? Эзнес эмээхүүн яагаад эрдэнэ гэж? 여호와를 경외하는 것이 생명이에요. 영생이에요. Эзнес эмээнэ гэдэг бол ерөөсөө мөнх ам юм. 영생을 준다고 생각해 보세요. Мөнх амийг бидэнд өгдөгөө гэж. 세상에 수많은 생명체들이 있잖아요. Энэ дэлхий дээр
өчнөө олон одоо амьд биетүүд байгаа шүү дээ. 영생하는 거 있습니까? 생각해 보셨습니까? 영생. Тэгээ тэдэн дундаас мөнх амьдардаг зүйл гэж байна уу? Та нар бодож үзсэн үү? 몽골에 어디 영생하는 생명체가 있다. 들어보셨습니까? Монголд нэг одоо мөнх амьдардаг нэг амьд биет байдгаа гэж та нар сонсч ирсэн үү? 영생하는 건 아무것도 없습니다. Мөнх амьдардаг зүйл юу ч байхгүй. 그런데 하나님께서 저희 속에 그 영생의 씨앗을 우리 속에 심으셨어요. Гэтэл Бурхан бидний дотор тэр мөнх амийн үрийг сулгасан. 그 영생의 씨앗이 뭔가요? Тэр мөнх амийн үр нь юу вэ? 믿음을 주셨잖아요. 믿음을 주셨어요. Итгэлийг өгсөн. 얼마나 참 감사한 일입니까? Энэ ямар талархууштай хэрэг вэ? 누구든지 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 그러셨죠. Надад итгэгч нь өгсөн ч амьдрах болно гэж хэлсэн. 살아서 나를 믿는 자는 영원히 А- 죽지 않을 것이다. Амьдтай надад итгэгч нь мөнх амьдрах болно гэсэн ба. 영원히 죽지 않는 생명이 우리 속에 와 있습니다. Бүхэд өгшгүй мөнхийн нэр ам бидний дотор байгаамаа. 그 생명을 나누어 줄 그 사명을 받은 자들이 저희들입니다. Тэр амийг бусдтай хуваалцах, бусдад түгээж өгөх хүмүүс бол бид нар байгаа юм. 저희가 하는 일은 그 영생을 나누어 주는 일을 하는 거예요. Тэгэхээр бидний одоо хийж байгаа энэ ажил, үйлчлэл бол энэ мөнх амийг бусдтай хуваалцаж тэдэнд түгээж хуваалцаж өгөх тийм ажил. 영생을 어떻게 나누어 주는가? Тэгвэл мөнх амийг яаж хувааж өгөх юм бэ? 요한복음 5장 29절에 보면 Иохан номын 5-ын 29-р эшлэгийг харах юм бол 영생이 어디 있다 그랬습니까? мөнх амийг хаана байгаа гэж хэлсэн бэ? 요 5장 29절 5장 39절. 39 гэж шүү. 5-ын 39. 누가 한번 읽어주시겠어요? 요한복음 5장 39절. Иохан 5-ын 39-ыг нэг нь уншаад өгөөрэй. Та нар бичвэрүүдэд мөнх ам бий гэж боддог тул түүнийг нэгтэлдэг тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. Амен. 성경을 자세히 우리가 살피고 있잖아요. Бичвэрүүд буюу Библийг бид нэг бүрчлэн нягтлж суралцж байгаа тийм ээ. 왜냐하면 그 하나님 말씀 속에 영생이 있기 때문이다. Ягд гэвэл тэр Бурхны үг дотор мөнх ам бий гэсэн байна. 여러분 주일날 하나님 말씀 가르치잖아요. Та нар эзэн өдөр Бурхны үгийг заадаг, номлодог үстэй. 그 말씀이 영생의 말씀이에요. Тэр үг чинь өөрөө мөнх амийн үг гэж байна. 죽은 영이 살아나게 만드는 말씀이에요. Тэр үхмэл сүнсийг амьлуулах, сэргээх чадвартай тийм мөнх амийн үг гэж байна. 또 영원히 생명의 말씀이에요. Бас үрд мөнх амьдрах амийн үг гэж байна. 그게 하나님 말씀을
가르치고 배우는 것이야말로 얼마나 위대한 일입니까? Тэр Бурхны үгийг зааж хуваалцсан мөн сурна гэдэг маань ямар агуу үйл хэрэг вэ? 요즘 많은 신학교에서 성경을 가르치지 않아요. Сүүлийн үед маш олон теологийн сургууль, Библийн сургуулиудад Библийг ерөөсөө заахаа байсан. 저희 교회 성도들 중에 누가 자기도 신학교에 가서 성경을 배우고 싶다는 거예요. Манай цуглааны нэг итгэгч ингэж хэлжсэн. Би теологийн сургууль, Библийн сургуульд явж Библи заалгамаар байна, сурмаар байна гэж хэлжсэн. 그 제가 신학교에 가면 성경 배우기 힘들다 그랬어요. Тэгэхээр би тэр хүнд хэлсэн теологийн сургуульд орох юм бол Библи сурахад сурч чадахгүй гэж. 그럼 신학교에서 성경 안 가르치고 뭐 가르칩니까? Тэгээ Библийн сургуульд чинь Библи заахгүй юу заадаг юм бэ? 신학교에서 기독교 윤리 가르친다. Библийн сургуульд Христ итгэлийн онолыг заадаг. 기독교 철학을 가르친다. Христ итгэлд философи гүн ухаан заадаг. 성교학을 가르친다. Мөн илгээлт судлалыг заадаг. 신학을 가르치고 구약 신학을 가르친다. Тэгээд бас хуучин гэрээ болон шин гэрээг заадаг. 그리고 성경도 가르치는데 한 학기 동안 성경 한 장, 두 장 나간다. Тэгээд Библи яг заахан заадаг. Тэгээд нэг бүтэн улирлын турш Библийн нэг юм уу хоёр 이장 한 장, 두 장? 네, 한 장, 두 장. 그 책이 아니고 1장, 2장까지 어, 까지밖에 못 나가요. за Библи заалаач гэсэн одоо нэг номны нэг ганц юм уу хоёр бүлгийг л заадаг. 이사야의 배경을 한참 공부해야 돼요. 이사야서의 배경을 공부하고. За бас би Исая номыг сурлаа гэхэд Исая номын тэр түүхэн нөхцөл байдлын тухай бол маш их урт хичээл бас 이사 заадаг. 이사야 선지자에 대해서 또 한참 공부하고. Тэгээд Исая иш үзүүлэгчийн талаар бас маш урт хичээл заадаг. 그리고 정작 성경은 공부를 못 해요. Тэгэл яг одоо Библи болохоор ерөөсөө зааж сурч чаддгүй. 여러분 주변에 그 몽골 신학교 다니시는 분들 계실 거예요. Та нарын эргэн тойронд бас юу Монгол дахь Библийн сургуульд сурдаг хүн байгаа бах. 그 신학교 커리큘럼이 어떻게 되는가 한번 물어보세요. Тэр оюутнуудаас танай сургуулийн одоо хичээлийн хөтөлбөр юу байдаг юм бэ гэд асуугаад үзээрэй. 여러분 깜짝 놀라실 겁니다. Та нар магадгүй маш их гайхах бах. 제가 지금 한 말하고 똑같을 거예요. Миний саяны хэлсэнтэй бараг л яг адилхан байх баха. 아니 우리가 가서 교회를 세우고 그다음에 성경 가르쳐야 되잖아요. Бид нэр одоо очоод чуулган тариад тэгээд Библийг заах хэрэгтэй үстэй. 영생의 말씀 가르쳐야 되잖아요. Тэгээд мөнх амийн үгийг заах хэрэгтэй үстэй. 거기 모인 사람들에게 기독교 윤리 가르칠 거예요? Тэнд цугласан хүмүүст та нар Христ итгэлд онол заах юм уу? 기독교 철학 가르칠 거예요? Христ итгэлийн философиг заах юм уу? 참 걱정되는 일들입니다. Энэ бол маш одоо сэтгэл зовоосон асуудал байгаамаа. 여호와를 경외하는 방법을 우리는 배우는 겁니다.
Тэрнийг ёсондоо эзнээс эмээх аргад суралцж байгаамаа. 하나님을 어떻게 잘 섬길 수 있을까? Эзэн бурханд яавал илүү сайн үйлчлэх үү? 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇인가? Бурханд тааламжтай зүйл юу байдаг юм бол? Бурханд таалдаг зүйл юу байдаг юм бол? 그것을 우리 자녀들에게 가르쳐주고 우리 교인들에게 가르쳐주고 Үүнийг л бид нэр өөр хүүхдүүдтэй зааж сургаж, чуулганыхаа итгэгчдэд зааж сургаж, 그게 시온의 보물이다. ингэх нь бол Сионы эрдэнэ юм аа гэсэн. 잠깐 쉬었다 가실까요? За түр завсарлаа. 네, 제가 쉬겠습니다. За үргэлжлүүлэх үү? 네. 그 이사야 33장 7절 말씀 보겠습니다. Есая 33-ын 7-р ишлэлийг харъя. 보아라 그들의 용사들이 거리에서 울부짖고 평화의 사절들이 비통하게 운다고 말씀하셨어요. Үзэгтэн зоригтнууд нь гадаа уйлалдаж, инхийн элч нар нь гашуудан цүрхэрнэ. 그 이스라엘의 용사를 말하는데요. Израилийн зоригтнуудын талаар болж байна. 용사라고도 하고 또 영웅도 여기 포함됩니다. 영웅이라고 하는 뜻도 있어요. Тэгээ зоригтнууд гэдэг нь болохоор Израилийн дайчид, зэрэг дайчид болон бас бааtruуд гэж бас хэлж болох юм аа. 예, 그들의 용사들이 아시리아의 사신으로 갔어요. За тэгээ энэ зоригт бааtruуд болохоор Ассир руу элч болж явсан байгаа. Элчээр явсан. 아시리아와 평화 조약을 맺고 아시리아와 좋게 지내기 위해서 아시리아에 간 겁니다. За тэгээд бид нар элч болж очиод Ассиртай инхийн гэрээ байгуулж одоо Ассиртай эв найрамдлын харилцаа тогтоохоор очисон байна. 그런데 서로 평화롭게 지내려고 화친하려고 했으나 그 화친이 실패했어요. За тэгээд одоо хин нь эв найрамдалтай байцгаая гэдэг одоо сайхан харилцаа тогтоохоор очисон. Гэтэл тэр нь бол бүтээгүй. 아시리아가 그 화친을 받아들이지 않았습니다. Ассир тэр одоо инхийн тэр саналыг хүлээж аваагүй. 뭐 돈을 많이 주겠다, 선물을 많이 주겠다 그랬지만 아시리아가 받아들이지 않았죠. За мөнгөгүй, алт мөнгөгүй одоо бэлгэсэлт үгүй гэсэн боловч Ассир хүлээж аваагүй. 열왕기하 18장에 보면 그런 내용들이 기록되어져 있습니다. 2-р хаад номын 18-р бүлэг дээр энэ тухай бас өгүүлсэн байдаг. 그러니까 평화의 사절들이 비통하게 운다는 거예요. За тийм учраас тэр инхийн элч нар нь гашуудан сүрхэрнэ гэсэн. 세계 제1의 그 아시리아가 우리의 그 평화 요구를 들어주지 않았기 때문에 이제 우린 망했다. 우린 이제 끝장났다. 탄식하는 거예요. Тэр тухайн үедээ бол дэлхийд хамгийн хүчрхэг улс гүрэн байсан Ассирчууд өөрсдийнх нь тэр инхийн саналыг хүлээж аваагүй болохоор за одоо ингээд бид нар сүрхнэ гэж тэр гашуудан улсэрэг. 그래서 결국 8절에 보니까 대로는 황폐해지고 길에 다니는 사람이 끊어졌으며 언약이 깨지고 성읍들이 멸시당하며 아무도 다른 사람을 귀하게 여기지
아니한다 그랬습니다. Цааш нь 8 дахь эшлэл дээрээс харах юм бол их замууд хоосрон аялагчид алга болов. Гэрээг зөрчиж хотуудыг сүйтгэн хүн гэдэг үл ойшогдох болжээ гэсэн. 아시리아와 평화조약 맺어도 아시리아는 그 평화조약을 지키지 않아요. Ассиртай ихэн гэрээ хийсэн байлаа ч гэсэн Ассир тэр гэрээгээ ерөөсөө биелүүлэхгүй. 몽골은 중국하고 평화조약을 맺지 않았을까요? Монгол Хятадтай ихэн гэрээ хийсэн биш үү? Хийсэн байх тийм ээ. 과거에 소련하고 평화조약을 맺지 않았을까요? Оростой ч гэсэн бас ихэн гэрээ хийгээгүй гэж үү? 아마 평화조약 맺었을 겁니다. Тэг магадгүй хийсэн байхаа. 평화조약을 맺었어도 침공하는 거예요. 빼앗아 가는 겁니다. Тэг хэдийгээр тийм ихэн гэрээ байгуулсан байлаа ч гэсэн тэр гэрээгээ зөрчөөд довтлоод тэгээд хамаг сайн сайхан юмыг нь дээрэмдээ дагаад явчихдаг. 우리가 너희들을 보호해 주겠다. Бид нар та нарыг хамгаалж өгнө. 그걸 믿으면 안 돼요. Тэрэнд нь итгэж болохгүй. 항상 전쟁을 준비해야 돼요. Үргэлж дайтахад бэлэн байх хэрэгтэй. 전쟁은 평화로울 때 준비하는 겁니다. Инхийн цагт л дайнд ажинд бэлтэж байх хэрэгтэй маа. 누가 우리를 줄 것이다. 그렇게 믿으면 안 돼요. Хэн нэгэн бид нарыг хамгаалж өгөх болно гэж тэгж итгэж болохгүй. 우리가 먼저 하나님 의지하죠. Юуны өмнө бид нэр бурханд итгэж найддаг тийм үү? 하나님 의지하면서 또 우리가 해야 할 일을 또 해야 돼요. Бурханд итгэж найдахын зэрэгцээ бас бид нар өөрсдийнхөө хийх ёстойг хийх ёстой маа. 아시리아가 저 북쪽에 있는데 북쪽에 있는 아시리아가 이렇게 유다를 치기 위해서 내려오잖아요. Ассир болохоор хойд зүгт оршдог байсан тийм ээ. Тэгээд хойд зүгээс одоо Юда руу өөрөөр хэлбэл өмнөд зүг рүү давтлан ирсэн. 그 아시리아가 내려오는 그 노선에 있는 모든 땅들은 다 멸망당하는 거예요. 다 빼앗기는 거예요. Тэгээд Ассирийн замд таарлсан өөрөөр хэлбэл өмнөд Юда руу довтлох тэр замд нь таарлсан бүхэл газар нутаг улс орон арт түмэн бүгд сүйрсэн гэсэн. 9절에 그 땅은 슬피 울고 시들어 간다. 레바논은 수치를 당하며 죽어가고 사로는 사막 같고 바산과 갈멜도 흔들린다 그랬습니다. Стор ишлэл газар гашуудж хатав Ливан ичиж гандав Шарон эзгүүд тал мэд болов Башан хийгээд Кармелч навчаагүй. 레바논은 저 북쪽, 저 이스라엘 저 북쪽이 레바논입니다. За Ливан гэдэг нь болохоор хойд зүгт буюу Израилийн хойд зүгт нь байдаг. 아주 기름진 곳이에요. Тэгээ маш үржил шимтэй газар. 레바논의 백향목이 유명하죠. Ливаны хуш мод алдартай байдаг тийм ээ. 또 사로는 굉장히 기름진 땅입니다. За бас Шарон ч гэсэн маш үржил шимтэй газар нутагтай. 농사가 잘 되는 그런 아주 기름진 옥토예요. Газар тариалан эрхлэхэд бол маш их арван ургац өгдөг ийм үржил шимтэй хөрстэй. 그런 땅이 사막으로 변한다는 거예요. Ийм газар нутгууд тэр чигтээ элсэн цэл болно гэж. 바산과 갈멜은 이
과일나무, 과수원이 잘 되는 곳입니다. За Башан болон Кармел болохоор одоо жимсээр алдартай. Жимсний мод ихтэй тийм газар байсан. 이제 원수가 아시리아가 침략하니까 모든 것이 다 망가지는 거죠. Гэвтэл ассирчууд довтлоод дайраад ирсэн чинь энэ бүх сайхан бүхэн бүгд ассирт эзлэгдсэн. 전쟁이 나면 다 파괴되는 겁니다. Ер нь дайнд дайжин болох юм бол бүх зүйл суурдаг. 조선소도 파괴되고 반도체 공장도 파괴되고 자동차 공장도 파괴되고 다 없어지는 거죠. Хөлөг онгоцны үйлдвэрч суурдаг, автомашины үйлдвэрч суурдаг, хагас дамжуулагчийн үйлдвэрч гэсэн суурж үгүй болтгоо. 전쟁 나면 나라가 망하는 거예요. Ер нь дайнд дайжин болох юм бол тэр улс орон суурдгээ. 근데 그 전쟁의 열쇠를 누가 쥐고 있습니까? Тэс энэ дайн тулдааны гол түлхүүр нь хэний гарт байдаг вэ? 평화 조약 맺으면 전쟁이 일어나지 않을 거라고. 그걸 믿는 사람은 바보가 되는 겁니다. Энхийн гэрээ байгуулчих юм бол дайн тулдаан болохгүй гэж тэгж итгэх юм бол тэр хүн бол ерөөсөө тэнэг хүн болно. 전쟁이 일어날 수 있다는 가정을 항상 하고 있어야 돼요. Тэгээ үргэлж одоо дайн тулаан хизээж болж мэднэ гэсэн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 10절에 여호와께서 말씀하셨다. 이제 내가 일어나고 이제 내가 높아지며 이제 내가 들려질 것이다. 그러셨습니다. 10 дугаар эшлэлдэр эзэн бурхан хэлсэн байна. Одоо би босно гэж эзэн айлдаж байна. Одоо би өргөмжлөгдөнө. Одоо би өргөгдөнө. 하나님께서 심판하시는 분으로 일어나신다는 거예요. Бурхан шүүгч болж босож ирэх болно гэсэн байна. 하나님이 높아지고 하나님이 하나님께 영광이 돌아간다는 겁니다. Тэгээ бурхан өргөмжлөгдөж бурханд алдар очих болно. 11절에 너희는 겨를 잉태하고 지푸라기를 낳을 것이며 너희의 호흡은 불이 되어 너희를 태워버릴 것이다. 그러셨어요. 11 дэх эшлэл та нар өвсөөр хөл хүнд болж сүрэл төрүүлнэ. Сүрэл төрүүлнэ. Амьсгалч нь та нарыг гал мэт шатаана. 이건 아시리아에 대해서 말씀하시는 거예요. Тэгээ энэ бол Ассирийн тухай өгүүлж байгаа хэрэг. 유다를 침략해서 많은 보물을 우리가 빼앗아 오자는 계획을 세웠잖아요. Ассир болохоор Юда руу давталж Алт эрдэнсийг нь хуу хамаад ирья гэж төлөвлөсөн. 그 모든 계획은 겨와 같다는 것입니다. Тэдний тэр бүх төлөвлөгөө нь өвс шиг юм аа. 이루어지지 않는다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл биелэгдэхгүй гэсэн үг. 너희가 지푸라기를 낳을 것이다. Та нар сүрлэл төрүүлэх болно. 하나님이 허락하셔야 되는 거예요. Тэгээ бурхан зөвшөөрөх хэрэгтэй. 전쟁을 일으켰잖아요. Дайн дажим өдөөлөө шүү дээ, тийм ээ. 근데 불이 오히려 자기를 삼키는 불이 된 거예요. Тэгээ хэдийгээр өөрсдөө тэр дайн дажингөө өдөөсөн боловч тэр өөрсдөө гал шиг шатна гэж. 그 불이 너희를 태워버릴 것이다. Тэр гал чинь та нарыг өөрсдийг чинь шатаах болно.
그 몽골 초원에도 불이 가끔 나나요? 네, 나죠. 그럼 불을 어떻게 꺼요? 초원의 불이 너무 이렇게 아주 무섭습니다. 이렇게 꺼지지를 않아요. 그뭐 헬리콥터 가서 불 끄는가 이렇게? 뭐 뭐 헬리콥터는 많이 없고, 그러니까 사람들이 직접 가서 이렇게 말 타고 가가지고 네, 그렇게 가기도 하고, 그리고 119 같은 그 소방관들이, 그리고 군인들도, 그리고 그 지방, 국민들도 참석하고, 어, 거의 그 좀비라든지 물 같은 거, 그리고 그 소방차 그런 것들이 많이 갖춰져 있지 않아서 너무 열악해서, 음, 그래서 거의 손으로 이렇게 삽이라든지 아니면 뭐, 그, 물을 길러가가지고, 날라서, 이렇게 아주 힘들게 거요. Монгол нөгөө хээрийн төмөр гардггүй, тал хээрийн төмөр гардггүй гэж асуусан. Тэгээд би гардгаа тал хээрийн төмөр л унтраахад бас их хэцүү байдаг. Дандаа ингээд нөгөө доогоороо тий цормонд ороод ингээд явчихдаг шүү дээ. Тэгээд юу нөгөө гал командынхан очтой цэргүүд дайчлагддаг. Тухай нөгөө газрын иргэд бас оролцдгоо. Тэгээд нөгөө техник төхөөрөмж юу их дутмаг байдаг учраас голцоо одоо гараараа шахуу ус мус зөөж аваачиж тэгэж яадаг. Унтраадаг л гэж хэллээ. 불이 나면 그 끄기 힘들어요. Нөгөө юу лээ нисдэг тэргээр ингээд унтраачдгүү гинэ. Тэгэхээр нисдэг тэрэг одоо цөөхөн байдаг. Бараг нисдэг тэрэг тэгж хэрэгэлдэггүй л гэлээ. Одоо үнэн л хэлээ та тэгээ. 한국도 그 큰 불이 가끔 납니다. Солонгост ч гэсэн хаяа маш том төмөр гардаг. 한국은 이 산에 나무가 많아요. Солонгос болохоор мод ихтэй тий мод ихтэй. 세계 3등인가 그래요. 나무 잘 가꾸는 등수로 세계 3등인가 되거든요. 한국이. За тэгээд ойжилтоороо бол Солонгос улс дэлхийд 3-т ордог. Тэгээ 한번 аймаг маш сайн арчилж бас одоо мод тарилтаараа 이 дээгүүр ордгоо. 불이 한번 나면 막 일주일 뭐 2주일 막 불이 타는 거예요. 산에. Тэгээд одоо ойн төмөр гарах юм бол одоо 7 хоног 2-7 хоног энэ туршид гардаг. Дийлддэггүй. 막 헬리콥터들이 그냥 물을 계속 뿌려요. 무슨 Тэгэл 헬리콥터 нөгөө нисдэг тэргүүдээр ингээл ус аваачиж зүгөөл асгаал 또 수많은 사람들이 가가지고 또 끌어 올라가잖아요, 산에. бас өчтөө олон хүмүүс одоо тэр ууланд гарч тэр төмөр өнтрахад оролцдог. 그 불 끄다가 죽는 사람도 생기고 그럽니다. Тэгээд төмөр унтраах гэж яваад бас амнасаа алдсан хүмүүс байдаг. 성경에서 이 불은 또 전쟁을 많이 의미해요. Библиэр болохоор энэ гал гэдэг үг болохоор дайн даачныг бас илэрхийлдэг байгаа. 하나님의 심판이죠. Бурхны одоо шийтгэл гэсэн үг. 아시리아가 불을 가지고 유다에 왔는데 Ассир болох 그 불 때문에 자기가 태워진다는 거예요. тэр Ассир нэг ёсондоо тэр Юда руу гал авч хурж ирсэн. Өөрөөр дайн өдөөсөн тийм ээ. Гал авч ирсэн боловч тэр галандаа өөрсдөө шатнаа гэсэн. 그래서 아시리아가 그 유다를 침공했지만 역사적으로 실패했죠. Тэгээд Ассир Юда руу довтолсон боловч түүхийн хувьд аваад үзэх юм бол бүтлгүүцээ. 아시리아 병사 18만 5천 명이 한 번에 죽었어요. За тэгээд түүгээс харах юм бол Ассирийн 185 мянган цэрэг нэг дор сүрсэн байгаа шүү дээ.
그래 하나님이 유다를 구원해 주셨죠. Тэгээ бурхан Юдаг ингэж аварсан баг. 군대가 많다고 무기가 좋다고 이기는 게 아니라고 말씀드렸죠. Тэгээ түрүүн хэлсэн тийм ээ. Зэр зэвсэг сайн байлаа гэд цэрэг олон байлаа гэд ялдаг юм биш ээ. 오늘날도 똑같습니다. Өнөөдөр ч 예수 адилхан. 교회도 마찬가지인 것 같아요. Бас чуулганч гэсэн адилхан гэж боддог. 예배당이 크고 교인들이 많으면 하나님이 기뻐하는 교회인가? Том одоо мөрөлийн тахим нь том өөрөлдвөл том байшинтай олон итгэжтэй байлаа гэд бурхан илүү тэр мөрөглийг таалах юм болов. 목사들은 보통 교회가 커지고 교인들이 많아지면 좋아하죠. Ер нь их пасторууд болохоор том цуглааны байртай тэгээд итгэгч нарын тоо олон байх юм бол их дуртай байдаг. 정말 좋을까요? Үнэхээр тийм сайхан дурламар зүйл үү? 여러분 교인이 한 1000명 된다고 생각해 보세요. Танай чуулган 1000 хүнтэй болжээ гэж бодод үзтээ. 기도하러 갈 시간이 없을 거예요. Тийм бол одоо залбирахаар очих цаг олдохоо байна. 세상 떠나는 교인들이 계속 있죠. Тэгээд одоо дэлхий рүү тий яваад өгдөг итгэгч нар бас олон байдаг. 또 아이들이 계속 태어나죠. За бас хүүхдүүдтэй болдог. 계속 결혼을 계속하죠. За бас одоо тэр олон итгэгчдээс чинь одоо бас хоорондоо гэрлэн гэр бүл болцгоо. 이런저런 사고가 계속 나고요. За тэг бас асуудал салахгүй янз бүрийн асуудлууд гарна. 그거 다 목사가 돌봐야 되잖아요. Тэр болгонд чинь пастор одоо анхаарал халамж тавьж явах ёстой. 정신 없습니다. Тэгээд тийм бол бүр өстой ухаанаа алднаа. 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리를 지켜주셔야 돼요. Бурхан бидэртэй хамт байж бурхан биднийг хамгаалах ёстой юм аа. 먼 곳에 있는 자들아 13절에 말씀하셨습니다. За цааш нь 12절은 지나가고요. 12절에 백성들은 불에 탄 재같이 되고 잘려서 불에 태워질 가시나무가 될 것이다 그랬습니다. За 12-р эшлэл нь ард түмнүүд нь шохой мэт шатна, тасдуулсан сундуу мэт галт шатнаа. 아시리아와 함께 온 그 여러 민족들, 그 아시리아 군대를 말하는 겁니다. За ард түмнүүд гэдэг нь болохоор ассирчууд болон бас ассирийн нөгөө цэргүүд чинь маш олон улс үндэстнүүдээс бүрдсэн байгаа тийм ээ. Тэднэрийг хэлж байгаа. 자기들이 피운 그 불에 자기들이 불살라진다는 거예요. Тэд өөрсдийнхөө өрдсөн галд шатах болно. 13절에 먼 곳에 있는 자들아 그랬죠. За 13-р эшлэл холынхон та нар гэсэн байна. 먼 곳에 있는 자들은 저 이방 사람들, 세상 모든 나라 민족들을 말합니다. Холынхон гэдэг нь болохоор харь үндэстнүүд буюу энэ дэлхий дээр оршигч, тэр алс хол оршигч ард түмнүүдийг хэлж байна. 가까이에 있는 먼 곳에 있는 자들아 내가 한 일을 들어라 말씀하셨어요. Холынхон та нар юу хийснийг минь сонс гэсэн. 또 가까운 곳에 있는 자들아 나의 능력을 깨달아라 그랬습니다. За бас дараа нь ойрынхон та нар хүчийг минь мэдэгтэн гэсэн байна. 가까운 데 있는 자들은 이 유다 백성들을 말합니다. 하나님 백성들. Ойрынхон гэдэг нь болохоор юдачууд буюу бурхны ард түмнийг хэлж байгаа. 나의 능력을 깨달아라 말씀하십니다.
ойрынхон та нар хүчийг минь мэдгтэн гэсэн. 14절에 시온의 죄인들이 두려워하고 경건치 아니한 자들이 떨며 말할 것이다. 그랬어요. 14 дэршлэл Сион дахь нүгэлтнүүд айж сүсэг бишрэлгүйчүүд чичирнэ. 시온의 죄인들은 이 믿음 없는 사람들, 그 Сион дахь нүгэлтнүүд гэдэг нь болохоор итгэлгүй хүмүүсийг хэлж байгаа. 예루살렘에 살고 있지만 하나님 경외하지 않고 믿음으로 살지 않는 백성들을 말합니다. Хэдийгээр Иерусалимд амьдардаг ч гэсэн Бурханаас эмээдэггүй, итгэлээр амьдардаггүй хүмүүсийг хэлж байгаа. 아브라함의 후손이라고 해서 다 믿음 좋은 건 아니죠. Авраамийн үр удам байлаа гэд бүгд итгэлээр сайн итгэлтэй байдаг юм бишээ. 또 다 다 경건하지 않습니다. Бас бүгд сүсэг бишрэлтэй байдаггүй. 그들이 떨면서 말한다는 거예요. Тэгээ тэд чичирч ийхүү хэлэх болно. 우리 중 누가 이 삼키는 불과 함께 살 수 있을까? 우리 중 누가 영원히 타는 이 불에서 살 수 있을까? 라고 말한다는 거예요. Бид нэр айж чичирч ингэж хэлнэ. Хэн маань төмөрдөгч галын дотор сууж чадах вэ? Хэн маань мөнхөд шатсаар амьдарч чадах вэ? 삼키는 불, 영원히 타는 불은 뭔가요? Энэ төмөрдөгч гал, мөнхөд шатах гал гэдэг нь юу вэ? 하나님이세요. 하나님. Бурхныг хэлж байгаа. 하나님의 심판. Бурхны шүүлтийг 어떻게 하나님과 같이 살 수 있을까? 어떻게 하나님을 모시고 살 수 있겠는가? 이 불인데. тэгээд энэ болохоор гал гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ шатдаг гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор бурхныг хэлж байгаа. Тэгээд яаж тэр бурхантай одоо хамт ингэ сууж чадах вэ? Тэр чинь одоо тэр бурхан чинь одоо гал гэж байна шүү дээ. 진노하시는 하나님. Тэгээ хилэгнэж буй бурхан 죄인들과 경건치 아니한 사람들을 심판하시는 하나님. нүгэлтнүүд болон сүсэг бишрэлгүйчүүдийг шийтгдэг бурхан. 그런 하나님과 같이 살 수 있나요? 믿음 없는 사람들이? Тэгээ итгэлгүй хүмүүс тийм бурхантай хамт байж чадна гэж үү? Хамт амьдрах чадна гэж үү? 우리도 마찬가지지 않습니까? Бид нар ч гэсэн адилхан биш үү? 믿음 없는 사람이 하나님 모시고 살 수 있나요? Итгэлгүй хүмүүс бурхантай хамт амьдрах чадна гэж үү? 경건치 않은 성도들이 하나님 말씀 들으면서 견딜 수 있을까요? Итгэлгүй сүсэг бишрэлгүй хүмүүс бурхны үгийг сонсоод твчиж чадна гэж үү? 여러분들이 주일날 하나님 말씀을 강력하게 전한다고 생각해 보세요. Та нар эзний өдөр чуулган дээр очиод бурхны үгийг маш хүчрэхгээр тунхаглалаа гэж бодъё. 그 여러분 교회의 성도들 믿음이 없고 경건하게 살지 않는 성도들이 그 말씀을 들을 때 어떨까요? Ингээ бурхны үгийг хүчтэй тунхаглахад тэр чуулганд байгаа итгэлгүй ч юм уу сүсэг бишрэлгүй тийм хүмүүс тийм хүчтэй тунхаглаж байгаа үгийг сонсоод яах вэ? 결정을 해야 돼. Тэр шийдэх хэрэгтэй. 내가 회개하고 바로 설 것이냐, 아니면 Тэд нар 여기서 도저히 못 살겠다, 달아날 것이냐. тэр тэдний хувьд одоо шийдэх хэрэгтэй болж байгаа. Би одоо энэ үгийн дагуу гимшээд эргийа гэж шийдэх юм уу? Эсвэл би ер нь энд байж чадахгүй нэ гэд явах юм уу? 도망도 자기 마음대로 도망 못 가요. Тэгээ зүхтаалаач гэсэн дураараа зүхтаж чадахгүй. 하나님께서 그 목자에게 하나님 데려오신 분이 하나님이세요. 자기 마음대로 도망 못 가요.
Тэгэхээр тэр хончин луу тийм ээ тэр пастор руу тэр хүмүүсийг цуглуулж авчирч өгсөн нь бурхан шүү дээ. Тийм болохоор бурхан нэгэнд тэр пасторт тэр хондыг өгсөн болохоор тэр хон одоо өөрийнхөө дураад гэж цухтаагаад явчих чадахгүй. 주일마다 하나님 말씀을 들을 때 얼마나 힘들겠어요. Тэгэхээр тийм хүн эзний өдөр болгон тэнд ирээд бурханы үгийг сонсохоор ямар хэцүү байх вэ? 말씀이 삼키는 불, 영원히 타는 불이에요. Бурхны үг бол нэг ёсондоо түймэрдэгч гал, мөнхөд шатах гал юм аа. 회개하고 바로 서면 해결되는 거예요. Тэгээ ерөөсөө л гимшэл ирэхэд тэгээд асуудал шийдэгдчихэв. 그러면 다 잘 살 수 있습니다. Тэгэх юм бол цаашид сайхан амьдрнаа. 15절에 15 дахь ишлэл. 의롭게 행하고 바르게 말하는 자, 강탈하여 얻은 것을 이게 이제 그 16절에 보면 높은 곳에 거하는 사람이 있는데요. 16절에 보면 За 16 дахь ишлэлийг харах юм бол өндөрт залрагч нэг юм байна, тийм ээ? 이게 하나님의 세계, 그리스도의 세계예요. За энэ болохоор Бурхны ертөнц буюу Христийн ертөнцийг хэлж байгаа. 높은 곳에 거할 수 있는 사람의 자격이 여기 있어요. Өндөрт заларнаа гэж байна. За тэгвэл өндөрт хэн залрах юм бэ? Хэн одоо өндөрт залрах эрхтэй вэ гэдэг талаар өгүүлж байна. 15절에 보니까 첫째, 의롭게 행하는 사람. За тэгээ 16 дахь ишлэл дээр тэр өндөрт залрагчийн тухай гарч байна тий. За тэгвэл өндөрт залрагч нь ямар болцлыг хангасан, ямар одоо эрхтэй хүн байх вэ гэхээр 15 дахь ишлэл дээр нь зөв шударгаар явдаг. 두 번째는 바르게 말하는 자. Хоёрдугаарт нь чигч шударгыг өгүүлдэг. 바르게 말하는 사람은 정직하게, 진실하게 말하는 사람을 가르쳐요. За чигч шударга гэдэг нь болохоор одоо нууж хаалгүй тийм ээ яг үннээр шударгаар өгүүлдэг ярьдаг хүнийг хэлж байна. 세 번째는 강탈하여 얻은 것을 거절하는 사람. Гуравдугаарт нь шударга бус олзыг жигшдэг. 남의 것을 정당하지 않은 방법으로 취하면 안 됩니다. Шудраг бус аргаар бусдын юмыг авч болохгүй. 네 번째는 뇌물을 받지 않으려고 그의 손을 털어버리는 자 그랬습니다. Дөрөвдүгээрт нь хахуул авахаас гараад татдаг. 뇌물을 받게 되면 정당한 재판을 할 수가 없어요. 판결을 할 수가 없어요. Хэрвээ хахуул авах юм бол яг зүй зохистойгоор шүүж чадахгүй, шудраг шүүлтийг хийж чадахгүй. 다섯 번째는 피 흘리는 것을 듣지 않으려고 자기 귀를 막는 사람. Тавдугаарт нь цус урсгах талаар сонсохгүй тулд чихээ бөглөдөг. 악한 일을 좋아하지 않고 그런 일을 듣는 거. 사람들이 듣는 것을 싫어하는 거죠. Бузар муу явдлын талаар сонсохыг хүсдэггүй, сонсохоос дургуутдаг үнийг хэлж байгаа. 또 여섯 번째는 악한 일을 보지 않으려고 그 눈을 감는 사람. Зурдугаарт нь муу үзэхгүй тулд нүдээ анигч. 이런 사람을 하나님이 높여주신다는 거예요. Ийм хүнийг бурхан өндөрт залнаа, өргөмжилнө гэж байна. 그 사람은 높은 곳에 거하게 된다. 그랬습니다. Тийм хүн бол өндөрт залрах болно. 또 바위의 요새가 그의 피난처가 되고 빵이 그에게 주어지며 그의 물이 끊어지지 않을 것이다. 그러셨습니다. За мөн хадан бэхлэлт түүний хорогдох газар нь болно.
хоол хүнсээр тэр хангагдана, ус уушаар элбэг байх болно гэсэн байна. 예수님께서 그 사람을 지켜주시는 거예요. Есүс тийм хүнийг хамгаалж өгдөгөө гэсэн үг. 또 신령한 양식을 하나님이 계속해서 그 사람에게 공급해 주십니다. Бас бурхан сүнсний хоолоор тэр хүнийг хангах болно гэсэн. 절대 실패하지 않아요. Энэ хүн бол ерөөсөө бүтлгүүдэхгүй. 17절에 내 눈이 영광 중에 계신 왕을 보고 광활한 땅을 볼 것이며 또 네 마음은 두려워했던 일들을 묵상할 것이다. 그랬습니다. 17 дугаар эшлэл хааны жавхаг чи нүдээр үзэж тэд алсгалын газрыг харнаа. 그 18절까지 읽으셨나요? 네네네. 그 위에까지. За 18-ийн бас эхний хэсэг нь зүрхчин тооллого хийгч хаан байна. 하나님께서 유다 백성들을 회복시켜 주실 것을 말씀하세요. За энэ болохоор 19-нд бурхан юдачуудыг, юдагийн ард түмнийг буцаан сэргээх болно гэсэн амлалт байна. 영광 중에 계신 왕을 보게 될 것이다. За тэр сүр жавхлан дотор байгаа хааныг чи нүдэрээ үзэх болно. 아니 영광 중에 계신 왕은 누구신가요? Тэр сүр жавхлан дотор оршигч хаан гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа юм? 이건 히스기야가 아니네요. Энэ болохоор Хизкия биш юм шиг байна, тийм ээ? 영광 중에 계시는 왕은 하나님이세요. хааны жавха, хааны сүр жавхлан гэдэг бол бурхныг хэлж байгаа. 장차 오실 메시아 되시는 예수 그리스도세요. Хожим ирэх Месиа буюу Есүс Христийг хэлж байгаа. 18절에 있는 것처럼 전에는 마음속에 그 두려워했던 일들이 많이 있었는데 그 두려웠던 것이 다 지나간다는 거예요. 18 дөрвөлжил дээрээс харах юм бол урд өмнө нь тэр айж түгшиж байсан олон зүйлс зүрх сэтгэлд нь байсан бол тэр бүх өнгөрч чадно гэсэн байна. 아시리아가 쳐들어온다는 소식을 들었잖아요. Тэгээ нөгөө сэрчүүд давталж ирэх гэж байна гэсэн мэдээг тэд нар сонссон байгаа шүү дээ. 군대를 이끌고 예루살렘에 가까이 왔잖아요. Тэгээд үнэхээр ч ассирчууд цэргээ аваад Иерусалимийн ойролцоо хүрээд ирсэн. 근데 하나님께서 다 그 아시리아 군대를 물러가게 해주셨습니다. Гэтэл бурхан болохоор тэр ассирын цэргүүдийг бүгдийг буццагсан, яцаасан байгаа. 꿈 같은 일들이 벌어졌어요. Үнэхээр зүү чиг явдал болсон. 여러분 생각해 보세요. 예전에 우리에게 두려웠던 일들이 얼마나 많이 있었습니까? Та нар бодоод үзэлтэй урд нь бидэнд үнэхээр тэр аимшигтай, аймаар явдал ямар их тохиолдож байсан бэлээ. 우리에게 힘든 일들이 얼마나 많이 있었습니까? Бид үнэхээр хүнд хэцүү зүйл ямар их тохиолдож байсан бэлээ. 그런 가운데서도 하나님께서 우리를 지금까지 이렇게 살려주시고 또 하나님께서 모든 두려운 일들, 무서운 일들이 다 지나가게 해주셨잖아요. Гэвч бурхан тийм аимшигтай нөхцөл байдал дундаас ч гэсэн бурхан биднийг аварсан. Тэгээд тэр бүхэл асуудлуудыг бүгдийг шийдэж өгсөн байна. 계산하던 자는 어디에 있으며 저울질하던 자는 어디에 있으며 망대를 세우던 자는 어디에 있느냐 그랬어요. Тооллого хийгч хаан байна, татвар хураагч хаа байна, цамхаг хянагч хаа байна гэсэн байна. 아시리아 사람들이 유다에 와가지고 사람들 머릿수를 세렸습니다. 계산했습니다. Сирчүүд Юдад хурж ирээд хүмүүсийг толгой дараалан тоосон. 한 명당 얼마씩 돈을 받아가기 위해서 계산했어요. Тэгээд хүн болгоны тоогоор мөнгө авах гэж тэд нар тооцоо хийсэн байна. 또 양식을 빼앗아가기 위해서 저울질했습니다.
Бас татвархуур авчхаа байна гэж энд хэлсэн байна. Тэгээд юун дээр Солонгос Библиэл дээр болохоор химжигч одоо жинлэж химжигч нь хаа байна гэсэн утгатай байна. Тэгээд жинлэж химжигч гэдэг нь хаа байна гэсэн нь тэдний одоо тэр хоол хүнсийг нь дээрэмд буулааж дээрэмдэхийн тулд тэр хэр их хоол хүнс байгааг нь жинлэж химжиж үзсэн гэсэн үг. 망대를 세우고 예, Бас 예루살렘을 감시하고 하나님 백성들을 감시하던 그 망대 그 다 어디 갔냐? бас цамхаг хянагч хаа байна гэсэн байна. Тэгээд ассирчууд тэр Израилийг юдачуудыг өөрсдийн хяналтандаа байлгахын тулд бас одоо тамдахын тулд цамхаг бариад тэн дээр хянагчдыг байрлуулж байсан. Тэгээд тэгвэл тэднэр нь одоо хаа байна вэ гэж. 19절에 너는 저 사나운 백성을 다시는 이제 보지 않을 것이다 그러셨습니다. 19-р эшлэлээс харах юм бол та нар одоо тэр догшин хүмүүсийг дахиж харахгүй гэсэн байна. 그들은 너희가 이해하지 못하는 말을 하며 너희가 알아들을 수 없는 방언을 하는 백성이다 그랬어요. Тэдэр бол та нарын хэн ч ойлгохгүй бэрх яриатай хэн ч үл ойлгох харь хэлтэй хүмүүс юм аа. 그 아시리아 사람들 쓰는 말 그 못 알아들었잖아요. 그 Тэгээ мэдээж 외국어잖아요. тэг мэдээж юдачуудын хувьд бол ассир хэл гэдэг чинь ойлгохгүй харь хэл шүү дээ тийм ээ. 알아들을 수 없는 말을 계속 아시리아 사람들이 와서 하는데 얼마나 무섭습니까? Тэгэд хэн ч ойлгохгүй хэн ч мэдэхгүй тийм харь хэллэр тэр ассирчууд яриад байхаар чинь мэдээж одоо айж юм шүү дээ. 중국 사람들이 와가지고 말하고 소련 사람들이 와가지고 말하고 몽골 사람들이 얼마나 두려웠을까요? Хятадууд дээр үед л хятадууд ирээл баахан хятадаар шулгоноол орсууд ирээл орсороо яриад тэгээд байх үед дээр үеийн монголчууд ямар их айж исэн бол 20절에 우리 절기의 성읍 시온을 보아라. 너희 눈은 예루살렘을 볼 것이니 안전한 거처이고 옮겨지지 않을 장막이다. 그 말뚝이 결단코 영원히 뽑히지 않고 그 밧줄이 결단코 하나도 끊어지지 않을 것이다. 말씀하셨습니다. 20-р эшлэл манай баяр наадмын хот Сионыг харах туун гадаснууд нь хизээж суурахгүй нэг ч аргамжин тасрахгүй эвхэгдэхгүй майхан амар тайвны орон Иерусалимыг чи нүдээр үзнэ. 하나님께서 보호하시는 성읍, 하나님이 지켜주시는 백성, 안전해진다는 겁니다. Бурхны хамгаалдаг хот, Бурхны хамгаалдаг ард түмэн амар тайван байх болно гэж байна. 하나님이 우리를 지켜주셔야 됩니다. Бурхан л биднийг хамгаалж өгөх ёстой юм аа. 교회나 교인들도 마찬가지예요. 하나님이 지켜주셔야 돼요. Чуулганы ч гэсэн тэгчтэй ч гэсэн адилхан Бурхан л хамгаалж өгөх ёстой. 열심히 하면 된다. 절대 그렇지 않습니다. Хичээж зүтгэл юм бол болно гэж бодож явах юм бол ерөөсөө тийм биш шүү. 하나님이 양들을 보내주셔야 돼요. Бурхан л өөрөө хондийг явуулж өгөх ёстой. 하나님이 그 양들을 지켜주셔야 돼요. Тэгээд тэр явуулж өгсөн тэр хондоо Бурхан өөрөө л хамгаалж өгөх ёстой. 21절에 여호와께서 그곳에 우리를 위해 위험 가운데 계심으로 강들과 넓은 하수들이 흐르는 곳과 같을 것이나 그 강으로는 노 젓는 배가 다니지 못하고 큰 배가 지나지 못할 것이다. 그랬습니다. 21-р эшлэл тэнд цог жавхламд нэгэн эзэн бидэнтэй хамт байх болно. Өргөн гол их сувгийн урсгал мэт болно. Сэлүүрт зав хийгээд усаа онгоц түүгээр өнгөрөхгүй. 하나님께서 우리와 함께 해주시면 그곳에
넓은 강들, 큰 많은 물이 흐르는 곳으로 변한다는 거예요. Бурхан бидэнтэй хамт байж, Бурхан биднийг хамгаалж өгөх юм бол тэнд өргөн гол их сувгийн урсгал бит болох болно гэсэн байна. 여기 노젓는 배, 큰 배는 그 아시리아 이와 같은 대적들을 말해요. За энд гарч байгаа сэлүүрт завь хийгээд усан онгоц гэдэг нь болохоор Ассир гэх мэт дайснуудыг хэлж байгаа. 하나님께서 우리에게 생명수 강물이 흐르는 곳으로 우리를 인도해 주시는 거예요. Бурхан биднийг тэр амийн ус урсаж байдаг тийм газар руу үргэлж удирдах байдаг. 하나님께서 여러분들과 함께 하셔가지고 여러분들이 계시는 곳에 생명수 강물이 흐르시길 바랍니다. Бурхан та нартай үргэлж хамт ээж та нарын байгаа газар чинь амийн гол мэт ус урсаж байгаасай гэж хүсэж байна. 그런 많은 사람들이 살아나게 돼요. Тэгэх юм бол маш олон хүмүүс аврагдах болно. 22절에 참으로 여호와는 우리의 재판관이시며 여호와는 우리에게 법을 주는 분이시며 여호와는 우리 왕이시니 그가 우리를 구원하신다 그러셨습니다. 22 дахь эшлэл учир нь эзэн бол шүүгч маань, эзэн бол хууль тогтоогч минь, эзэн бол хаан маань юм аа. Тэр л биднийг аварнаа гэсэн байна. 하나님이 재판하세요. Тэгээ бурхан шүүдэг. 하나님이 우리의 법이세요. Бурхан бол бидний хууль юм. 내가 마치 하나님인 것처럼 우리가 그렇게 행동하면 안 됩니다. Бид нэр өөрсдөө бурхан юм шигээр тэгэж авирлаж тийм үйлдэл хийж болохгүй. 우리는 하나님이 아니에요. Бид нар бол бурхан биш. 하나님의 종들입니다. 하나님의 종. Харин бурханы зарц нар. 막 그 목사가 너무 권위적으로 교인들에게 막 함부로 하고 말도 함부로 하고 그러시면 안 됩니다. Пастор гээл нэг эрх мэдлэр даалгалгаал итгэгчдэд хамаагүй харилцаал итгэгчдэд хамаа намаагүй үг хэлж болохгүй. 그 교인들에게 예의를 갖추고 겸손하셔야 돼요. Итгэгч нартай бол бас ёс зүйтэй харилцах хэрэгтэй. Тэгээ бас даруй байх хэрэгтэй. 그 교만해져 가지고 마치 자기가 하나님인 것처럼 행동하는 그런 목사들도 있습니다. Тэгэл бидний дундаас маш тэр бардам болчихсон. Тэгээд өөрөө яг бурхан юм шигээр ажиллаж авирлж идэг пасторууд бас байдаг. 23절에 너희 밧줄이 느슨하니 그것들로 돛대를 튼튼하게 바로 세우지 못하고 돛을 넓게 펴지 못할 것이다. 그때 많은 약탈물을 나누며 다리를 저는 사람들까지도 노량물을 탈취할 거라 것이다 말씀하셨습니다. 23 аргамч чинь тайлагдаж шургийн суурь нь уягдаагүй атлаа. Даруула та нар дэлгээгүй мөртлөө тансаг их ол зомог дунд чинь хуваагдаж доглон хүнч хой хүртнэ. 아시리아가 배를 만들어 가지고요. 이스라엘을 쳐들어오려 그랬지만 뜻대로 되지 않고 실패한다는 거예요. Тэр Ассир хэдийгээр одоо том хөлөг онгоц хийгээд түүгээрээ Юдаг өөрсдийн эрхшилд оруулахаар довтлох боловч тэдний хүслээр болохгүй. 아, 실제로 배를 만든 게 아니라 아시리아가 배를 만드는 것처럼 그런 전략을 세우고 계획을 해가지고 진행했지만 그건 이루어지지 않는 거죠. Гэхдээ энэ нь болохоор яг тийм яг бодтойгоор тийм
хөлөг онгоц хийсэн гэсэн үг биш. Яг л хөлөг онгоц хийж бүтээгдэх маш наривчлан тооцож төлөвлөж хийдэг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан юдаруу довтлохдоо маш нарийн тийж төлөвлөж бодож одоо тактик стратеги боловсруулж ирсэн боловч тэдний тэр бүх төлөвлөгөө нь талаар болсон гэсэн үг юм. 유다 백성들이 나가서 아시리아 사람들의 것을 노략물로 탈취한다는 거예요. Харин ч эсвэргээрээ юдачууд очоод тэр ассирчүүдийн юмсыг олзолж авах болно гэсэн байна. 유다 백성들 가운데 다리를 저는 사람들도 가서 노략물을 탈취하게 될 것이다. 그러셨어요. Тэгээ юдачуудын дотор байгаа доглон хүн ч гэсэн очиж хувиа бүртнэ гэсэн байна. 24절에 어느 주민도 내가 병들었다 말하지 아니할 것이니 그곳에 사는 백성은 죄를 용서받을 것이다. 그랬습니다. 24 би өвчтэй байна гэж нэг ч оршин суугч эс өгүүлнэ. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн хилэнц нүгэл уучлагдах болно. 하나님의 백성들이 첫째는 죄사함 받잖아요. Бурхны ард түмэн бол юуны өмнө гим нүглийн уучлалыг хүртдэг тийм үү? 영적인 병 다 치료받았습니다. Сүнсний өвчин бүгд эдгэрдэг. 몸에 병드는 것보다 영적인 병이 더 무서워요. Бие махбод нь өвдөхөөс сүнс өвдөх нь илүү аимшигтай байдаг. 영적인 병은 죄병이죠. 죄병이에요. 죄병. Сүнсний өвчин гэдэг бол ерөөсөө нүглийн өвчин юм. 또 이제 강건해지는 겁니다. Бас тийм юу лээ? Хүчтэй эрүүл болно. 하나님께서 우리 육신의 병도 치료해 주시고 강건해지는 겁니다. Бурхан бидээ бие махбодын өвчнийг ч гэсэн эдгэж илэршүүлж бид хүчрэхэг эрүүл чирэг болно. 마음이 편안해져야지 우리 몸의 병도 다 낫지 않겠습니까? Тэр зүрх сэтгэл маань амгалан байж л бидний бие махбодын өвчин ч гэсэн эдгэрнэ үстэй. 하나님께서 우리에게 편안함을 주시고 우리가 다 강건해지는 저희가 되시길 바랍니다. Тэр бурхан бидэнд амар амгалан өгч бид нэр сүнс болон бие сэтгэлийн хувьд эрүүл бат бөх хүчрэхэг болцгоё. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун бурхан минь ээ, таны хайр ба нэгүсэлд талархаж байна. 하나님으로 말미암아 모든 것을 이길 수 있는, 감당할 수 있는 저희가 되게 해주시옵소서. Бурхан танаар бүх зүйлийг төвчж, бас бүх зүйлийг чаддаг байхыг хүсэж байна. 우리가 병들었다는 말을 다시는 하지 않게 해주시옵소서. Би өвчтэй гэсэн үгийг цаашид бидний хинч бүх хэлэх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүс Христосийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. Амен. 네. 고생하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 목사님. 감사합니다. 오후에 목사님 또 하시나요? 아니요. 오늘 모르겠어요. 오늘은 오후에 누가 하신지 잘 모르겠는데. 네, 네. 네, 네, 알겠습니다. 네. 네. 자, 건강하세요. 네, 편히 가세요. 네, 자, бүгд өдөөс хойш уулзцаая. 네.